Bello mar, antigo, mar Cantábrico. No remanso de auga o porto, lugar de traballo e xuntanza. Ao seu arredor casas de pedra, rúas con alma. Cantábrico, nai de moitos povos, tamén a deste bello pobo, Lequeitio. No pobo de mariñeiros e navegantes, sitio extraordinario para se xuntaren as xentes, chegadas por terra ou por mar. Estas xentes non viñeron polo mar como a teñen feito desde os vellos tempos os mariñeiros e comerciantes. Non o fixeron desa maneira. Empregaron unha ponte encantada, porque para iso son o que son, escritores e escritoras. Escritores e escritoras para inventar, para imaginar, para crear, para converter en realidade os soños. Cada unha na súa lingua, en galego, en éuscaro, en catalán. Para viren aquí, estes escritores e escritoras escolleron un ano especial, o ano 2000, o comezo dun novo milenio. Ano especial e unha ponte aínda máis especial a que escolleron para viren aquí. A ponte da vontade, ponte feita hai anos, ponte bombardeada, desfeita, outra volta erguida. O nome da ponte, Galeusca. Galeusca, ponte encantada. Vela aquí a sinxela historia da ponte e a dos seus constructores. El català és una llengua romànica fruit de l'evolució del llatí que es parlava al país. El país del català comprèn els territoris que van de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, també l'enclavament de la ciutat de l'Alger a l'illa de Sardenya, sense oblidar el Principat d'Andorra, que és l'únic estat del món on el català és l'única llengua oficial. O galego é unha lingua románica que se enriqueceu coas linguas de sustrato, entre elas o celta, e con posterioridade coas linguas de sustrato, entre elas as linguas xermánicas. Euskara mintzaira indo-europarren aurrekoa da, kasu bakanetakoa munduan. Esan dezagun irla moduko badela, Europako beste hizkuntzen itsasoan. El segle XV és el segle de l'apogeu del català. El màxim exponent és Tirant lo Blanc, l'obra de Joanot Martorell. Es pot parlar, segons els experts, d'una novel·la total. Això és el que és el Tirant. Podem afirmar que Tirant és la precursora de la novel·la moderna. Aquesta és la cara del segle XV. Euskarazko lehen testu inprimatua Bordelen argitaratu zen, 1555ean, Bernard Etxepararen Lingua Vasconum Primitia. A lingua e a literatura galega coñeceron un grande momento de esplendor na Idade Media, sobre todo, e grazas, á poesía trovadoresca. Estes grandes momentos de esplendor pois foron apagándose debido a diversos avatares históricos, entre elas a doma e castración de Galicia coa chegada dos reis católicos ao poder. La creu del segle XV, d'aquest mateix segle d'apogeu, és la unió amb Castella. A partir d'aquí comença l'inici de la desaparició progressiva del català de l'esfera cultural, de l'esfera de la literatura. Gure literaturak lapurteraz izan zuen bere lehenengo abiada, bere loraldia. Haatik, Frantziako eta Espainiako estatuek menpean harturik, euskara etxeko hizkuntza izatera kondenatua egonda mendeetan. Nestes momentos comezamos a vivir os séculos escuros, nos que o galego deixou de ser lingua literaria e pasou a ser unha lingua acubillada e protexida polo pobo. Inesperadament, Catalunya recupera la seva dignitat nacional a mitjans del segle XIX. Primer ho fa a través de la poesia, a través del sentiment, i és a partir del moviment renaixentista, de la Renaixença, que el català novament inunda tots els sectors i tots els àmbits culturals i socials. Habería que esperar os luceiros do século XIX para comezar a ver luz, para que a lingua e a literatura volvese a resplandecer. E isto foi debido grazas á intervención de persoeiros como Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez ou Eduardo Pondal. 20. Mendeko lehen hamarkadetan euskararen loraldia etorri zen, pizkundea. O inmenso e aplaudible
Traballo realizado por estes autores foi continuado con novos azos e con novos pulos polos homes da xeración Nos a principios do século XX. Tres linguas que son tres illas preto unha da outra, e as súas literaturas que non teñen nada que ver nin na orixe, nin na xeografía, nin tampouco na cantidade de falantes. De todas maneiras, o éuscaro e o catalán, as dúas linguas, teñen unha característica que a lingua galega non amosa: as dos seus falantes viviren arrendados en dous estados. Este río divídenos aos falantes do éuscaro. Non é culpa do río, os ríos non teñen a culpa de nada. Ens trobem davant de la illa dels Faisans, en el riu Bidasoa, un punt important per la història de Catalunya, no? Perquè va ser en aquesta illa, que es troba al costat d'Irun i que divideix l'Euskadi Nord de l'Euskadi Sud, va ser en aquesta illa que es va firmar l'any 1659 el Tractat dels Pirineus. El Tractat dels Pirineus va establir que el Pirineu fessin de divisòria entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. Des d'aquell any ens trobem que els catalans estem dividits precisament per un tractat que es va establir, es va signar en aquesta illa. Por riba de todos os ríos e por debaixo de todos os tratados, a lingua é unha ponte, a ponte da vontade, ponte que é necesario fortalecer na situación actual que viven as linguas. Os tres idiomas teñen que vivir no mar do castelán ou no do francés, ou no dos dous, ambos os dous máis fortes, en situacións bilingües ou en perigo de desapareceren en contextos diglóxicos. As tres tamén co desexo de seren tan mar como as outras. O apuxen máis salientável a prol dese desexo ten o mesmo nome nas tres linguas: Viscundea, Reinaxenxa, Resurdimento.